Kristijan sviđa kao muškarac. I da su drugačije okolnosti, da on nije oženjen, da li bi bila sa Kristijanom u vezi? Pa već sam imala ta pitanja, rekla, pošto me stalno pitaju da li mi se sviđa i kod manekena, novi farmer, Vlada, Aca, ja sam rekla da se momci vi ne uvredite, da je Kristijan moj tip muškarca, kakve sam ja momke imala ranije, samo što je on stariji, može od koliko je 17 godina stariji od mene, i da je on muškarac, kad bi sve njih zajedno spojili, u stvari ne bi dobili takvog muškarca kao što je Kristijan ovdje na farmi, tako da skroz razumem ove žene, pogotovo Jasmine, što se eto zagledala tako u njega. Da su drugačije okolnosti, da on nije oženjen, da li bi bila sa Kristijanom? Pa da nije oženjen i da je malo mlađi, mislim da bi odlepila možda za Kristijana ovdje na farmi.